Okay. Ngasi kitang tingtok kare saw ya de. Ngasi je nung ju tai ko. Doi laptop update to do loi de le ba je loi ya ra. Ngang la ge ng si. Bismillah. Dasmila. Pins लाए विद्यासागर लाए बेनरीस जकीर संगीता रोशनी जेनिन यार ते यही दिखा चना डेनी लाए मैं इशू लागते मैं ये अखोई लाइक खुरम जे आई जो मैं लागते लाइक खुरम जे आइडी नोंग तारे मी ना मैं जिते मुकल ले बजना मैं लागते निरस ला मैं लंचन बला अतैदी अखोई ngasi dawdu jena topic ai topic se ramai parallel concept between arithmetic progression and geometric progression na yare ko ap ga gp ga ni gi marakta kadorba manabdu kai no habne parallel we concept ai dar mabani marakta manabdu kari no habne yare ko ado ap di noi class 10 to gra akhoi ngasi dawdu je kadorba chapter maming sequence and series chapter kariba chapter 9 sequence and series and sequence and series maru in to ap ga gp ga api tardi arithmetic progression akoina class 10 to ido loidam gre ko ade gpi na geometric progression adu di tamdre मरुई ना कोई जीपी की मतंग नहीं ना करने दो एपी दा क्लास 10 बुक की आइडिया दुनिया दो का क्लास 10 की तंग अहियन बा आइडिया टॉपिक अमा खतंग हापोलक कोनी को एपी दा को लेजे सिगी नोई क्लास 11 दा टॉपिक अहियन बा खतंग हापोलक तुनी अदो जीपी दा दी बुरा नो बमनी जीपी जना अदो केनो गदि माना दुनी एपी का माना दुनी अदुना ने आइना ngasi टॉपिक सिममिंग नो जो सि थाई जो रंगने parallel concept between ap and gp ai अदो ngarang video yeng daba ngang yaw ta di yeng ko ngarang video jam important oi bani ko ai di ts ta yaksala kani ko adu ano no po jam ta khim ni ngarang di du da yeng daba ngang di mangjere ko ngarang du yeng au ado akoi topic sim ming sequence ai na kai no series ai na no class 10 di ta gre ado amuka na yeng ju kai pen sequence ai da di kai no sequence ai da di it is a function no class 10 di jam na sequence it is a smaina hai bane class 10 na biba definition do it is the number mayam gi kaino na ba yeah it is the sequence of number in a regular fashion regular manner under a definite rule rule ngi makha na sum arrange tor thamak bodo adu do ka dor ba mathang naung nai na adu sequence na yim ne ba ado sequence की definition जा कोई सिरदी class 11 12 तो दिया कोई function की idea सिजना का तौरा ने बा sequence हमारे कांड नंग ना आहार बजुना a1 का हुई यानी सुधुना a2 a3 a4 a5 समाज में मथंग मथंग लाख रो sequence आई तारी अदम sequence आई जाचेंग वही function ने बा काय दिखाई सकता function हमारे तारी कोई सच के तुमने domain दे रहे हैं सकी domain do necessary number oi ba dugum function ya necessary number oi ba ita 1 2 3 4 dot sakre the 1 jina nangi a1 salani 2 jina a2 da salani 3 jina a3 da salani haidi sequence koi na mathang naw na sequence ra promotam the first term second term third term electro aduna haije tem na te ba ahan ba ni suba ahum suba mari suba na sum khaidor pa yare manga suba taruk suba tare suba na adu itari ma je function na mane lo ba ya ba sequence kadai kada se pa 1 2 3 ahan ba di suba hum suba na khaidor ko function ne ba 1 dagi a1 da 2 dagi a2 da yare ko smai saba aduna sequence na mai ko re ko adu ko series side da di season sequence we guitar di series ti kai no ai kan series ti mai tam yam do gi tin na bu ne a1 plus a2 plus a3 plus dot a4 plus c season series ko yare ko sequence series ka khenab ko sequence side da it is the arrangement of numbers under a regular rule hai ba ai ja ji masing no mathang lai be du ne ba yare ko adu series ai na moi map du tin na fall du ne series ai si yare ko si yare
sequence hai series hai khena jo khange ko ado akhoin tawdui je class 10 da tawre je kari tawrge ka na series makhal sequence makhan hai ba sequence makhan ama khatang ni tawrai je arithmetic progression hai ba ap ap pham tame ap je kai na ba api tar di khoi kari tawe ha ba api tar di api tar di mathang mathang sum lak tu ne du jo aduga mamangi tam gi mathangi tam da la kya ita di a fixed constant fixed oiba value omna sum tinjana re ya gandai ko ap gi definition khangi ko ap da di ga ba fixed oiba masing amna sum tinjana re ya aduni api je ai common difference to common way ha ai arithmetic progression da khoina to gi to kamai to ga kan da ahar ma tam duna a1 duna ahar ma tam duna a waitar di ani subu tam do kana waini ani subu tam do a plus d waini ba d ni ko fix wa number ma nang tin na do ado ya hum subu tam do di kana waini a2 plus d to ani ai di akoi gi kano a p j a1 a2 a3 a4 sum sakim ni na a3 phang gai ta di si a3 je phang gai ta di mamangi a2 du da nang kana tin na ne ba d yar ba ngang tin na ne ba si sa ba ne a4 de sa ba ne a3 plus d smaina sidi nang hana tawrami khangamani ado ita di sidi a2 di kana no a2 di a plus d ni ado a2 do sirap so lo a plus d ha wo samana iba d plus d ha wo samana iba yale ko highway 3d ka doroba nang smai thamba yai se a plus 2d thamba yai ba haidi a3 ha ba tam da di nangi first time da is da nang character din na re ba nang ikeno da anirak din na ko ne nang common difference to asi samane a4 ai ja nang first time da common difference da humlak din na ko ne sama aduna ni no gi a n na ko matam da anytime a n na ko matam da sig relationship je mo a4 ai ba matam da a plus 3 na laktro 4 gi 4 da ba pick pa 3 aduna a n ai ko matam da di a plus n minus 1 sira n like ramina am handa ba n minus 1 d ga na n tam ga na to gelo n tam of n ap zeren tam na to gelo yare ko si like ra sam ga to gre na ne ap je sam da ok ta ri kai ga ma sn equals to n by 2 kari ha ba twice a plus n minus 1 d ga si class 10 to gro mi ko sim ni ning jang jara nang khang da na i class 10 video da yang o sim di nang khang ye lo ni aduga hojik anouba concept ni laktui je sina hana gi ngatani se hana gi ngatani going to mi amja sibu kaw no grabo ka su kaw moi da sidi any time when a n equals to a plus n minus 1 d have do some of the first n time gina sn equals to n by 2 twice a plus n minus 1 d aina gauss ki gan wari ga ta ko chapter du ni ko si ja silere ado anouba concept ga mai do duna ai kan da noida kenom hai gene tuga 4 ga 2 4 gi arithmetic mean je kya ta 2 amsung 4 gi arithmetic mean je kya ta 2 ga 4 gi arithmetic mean je kya ta kana hi ngame 2 ga 4 gi arithmetic mean je Kanai me arithmetic mean 2 ga 4 gi arithmetic mean yang guna mai ngam drabo 3 dai na tra 3 dai ado arithmetic mean hai je mean khatang hai da na y je min khatang hai mo da arithmetic mean arithmetic hai y ga sin ai je arithmetic mean yare ko min khatang hai da arithmetic y sin ai je kai yu yang je ko arithmetic mean hai ta de kam tan tiao no onda sira masing ani lei re ba masing ani ji ki marakta nang masing ama hapsaning ya ba yare ko masing ani lei ra 2 ga 4 ga masing ani ji ki marakta masing ama hapsaning ya
ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯨ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯅꯪ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯨꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦ ꯀꯧꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯨꯔꯦꯕ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯃꯕꯥꯏꯅꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯦ ꯀꯧꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦ ꯀꯃꯥ ꯁꯣꯔꯤ 2 ꯀꯃꯥ ꯑꯦ ꯀꯃꯥ 4 ꯇꯥꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯔꯛꯏꯕ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯇꯣ ꯑꯦ ꯄꯤ ꯇꯥꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯔꯤꯊꯃꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯗꯣ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ 2ꯒ 4ꯒ ꯑꯗꯣ 2ꯒ 4ꯒꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯦ ꯂꯧꯔꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯕꯤꯅꯦ ꯂꯧꯔꯣ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯑꯦꯒ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯕꯤꯒ ꯃꯕꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯪ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯇꯣꯔꯦꯕ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯑꯦ ꯀꯧꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯊꯃꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2ꯒ 4ꯒ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯅꯥ ꯍꯥꯞꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯥꯔ 3 ꯍꯥꯞꯇꯣꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ 3